Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Ndibasuza ndi Fabrice Mporana nayo. Amakuru yacu n'umunyemerere tuyere kuri inkuru ivuga yuko Brigadier General Ronald Rwivanga atumva buryo ki Kongo yahaye ubwene gihugu abahungiyeyo 94 ikiyakana abanyamurenge. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yatangaje ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bufata imyanzuro ivuguruzanya kuko bwiyakana abaturage bari ku butaka bwayo ubwo hakatwaga imipaka y'ibihugu nyamara bukemera abahungiyeyo 94 ko ari abaturage bayo. Yabigarutseho mu biganiro byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa demokarasi wa 15 Nzeri 2025. Brigadier General Ronald Rwivanga yagaragaje ko impamvu n'uyu munsi intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikirota ari uko ingabo za leta zafatanyije na Wazalendo na FDL bashaka kwica abanyamurenge. Ati uyu munsi guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemera abantu binjiyeyo 94 nk'abaturage nyakuri ba Kongo bitwa Wazalendo, ariko abo bariyo mbere bagombaga kugaruka mu gihugu, by'umwihariko inama ya Berire yakase abo ngabo bagomba kugaruka mu Rwanda, ariko abagiyeyo 94 bagomba kugumayo. Murumva uko kuvuguruzanya. Iryo niryo zingiro ry'ikibazo rero n'ubundi muri Kongo. Ibisubizo bya diplomasi bikwiye gukoreshwa mu gukemurira ibibazo by'ibanze biteye iyi ntambara. Magingo yangaya mu ngabo za FARDC habarizwamo benshi mu bahoze bari muri ex-FARO mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'1994 bashinze umutwe wa FDLR, by'umwihariko ugamije kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda uyobowe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ndetse ubu FDLR ikaba ikorera byeruye mu gisirikare cya Kongo. Ingero nyinshi z'abasirikare bahoze muri ex-FARO binjiye muri FDLR ubu bafatanya na FARDC mu rugamba rwo kurwanya na M23. Abarimo na Ahunguka Pacifique uzwi nka General Omega, General Gaston Iyamuremye, Brigadier General Gakwerere wafashwe na M23 akorezwa mu Rwanda afite n'ibirango by'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Umuti w'intambara muri Kongo urashoboka ibihugu byifatanyije. Brigadier General Ronald Rwivanga yavuze yuko ibibazo by'umutekano mu karere byakemuka mu gihe impande zombi nyinshi zishoboye gukorera hamwe mu gushaka igisubizo. Ati natanze urugero rwa Kongo aho navuze yuko tudashobora guhindura ibiri kuba mu gihe nk'akarere twaba twemeranyije ko dukwiye gukora biriya bintu Kongo iri gukora. Ubu twemeranyije nka EAC cyangwa se East African Community na SADC ko twishyira hamwe tugashaka igisubizo cy'umuturambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yashimangiyeho kandi imbere habayeho amakosa ingabo za Afurika z'uburasirazuba zibanza kwirukanwa, by'umwihariko bazibwira ngo ntabwo muri kurwana, reka tuzane iza SADC zirwane. Muzi byabaye, ntabwo wakimura ikibazo cya politike ukoresheje intambara, byapfiriye mu ntangiriro. Ibi byatangajwe na Brigadier General Ronald Rwivanga, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Brigadier General Ronald Rwivanga yavuzeho kandi ingabo zari muri iyi ntambara ari za Afurika y'Epfo, Malawi, Tanzania, abacacu b'Abanyaromania ndetse n'Abawazalendo. Ati hari ingabo za leta zari zifite ingabo zirenga 75,000 barimo Abawazalendo, by'umwihariko bagira mu bigera muri 50 n'ibihumbi 25 by'abasirikare bafite intego imwe yo kurimbura itsinda rimwe ry'abantu bwite, by'umwihariko M23. Muri Mutarama 2025 ubwo M23 yigaruraga umujyi wa Goma na Bukavu n'ibindi bice bigize Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, ibihugu bitandukanye byagiye bivuga ko uyu mutwe urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wafashijwe n'u Rwanda, ariko by'umwihariko rukabihakana ndetse rugatanga n'ibimenyetso bivuguruza ibyo ibi bihugu byagiye bigaragaza ko u Rwanda rufasha uyu mutwe wa M23. Ati ariko abantu ntibagira isoni, reba ibyo bihugu byose hanyuma ukavuga ngo M23 ifashwa yatsinze. Ikintu nababwira ni kimwe, niba uhisemo gukoresha imbaraga za gisirikare byaba byiza uniteguye mu bijyanye n'ubushake bwo kurwana, kuko abo bantu uri gushaka kwica umunsi kundi, by'umwihariko bafite ubushake bwo kurwana kurushaho kuko baba bazi icyo barwanira. Ibi byose byagiye bitangazwa n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga. Naho by'umwihariko iyo ugiye guhangana n'abantu nk'aba ngaba baba basa nkaho ntacyo baramira, ndetse bavuga yuko ugomba no kongerera igisirikare cyawe ubumenyi kugira ngo kibashe kurwana n'abantu nk'aba ngaba baba basa nkaho ntacyo baramira kuko muba mwarababujije uburenganzira bwabo. Yamijeho kandi abacacu b'Abanyaromania bari bafite amayeri y'urugamba n'ubumenyi mu bikoresho, ariko nta mpamvu yo kurwana bari bafite. Ni kimwe n'ingabo za leta ya Kongo kubera iki
kubera iki batatsinze ubundi M23, kuki bakoraga gutyo kandi ari benshi ntibatsinde M23, bari kugerageza kurimbura itsinda ry'abantu kubera ubwoko bwabo, ntiwatsinda ufite iyo mikorere. Niko Brigadier General Ronald Rwivanga yabashije kuba yahishurira abanyekongo batekereza uko nguko. Brigadier General Ronald Rwivanga yavuzeho kandi mu gihe umuntu ahisemo gukoresha ingufu za gisirikare by'umwihariko akirengagiza gukemura ibyerekeye uruhande rwa politike, birangira akomeje gutsindwa. Ati iryo kosa guverinoma ya Kongo ikomeje gukora uyu munsi kandi biragaragara. Ubundi mu gihe ushaka gukemura ikibazo cya politike nta gukoresha inzira y'intambara, ukoresha ikibazo cya politike kugira ngo ubashe kuba wakemura icyo kibazo, kandi bazakomeza gutsindwa nibadakemura iki kibazo by'umwihariko bagihereye mu mizi, nibadashyira mu bikorwa ibisubizo by'ibibazo byo mu rwego rwa diplomasi n'ibya politike. M23 izabakubita inshuro nta kabuza. Yashimangiye ko imiryango y'akarere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar biri mu nzira nziza yo gukemura ibibazo. Brigadier General Ronald Rwivanga yavuze ko u Rwanda rwemera buri wese ushobora gufasha muri ibiganiro bya diplomasi, akemeranywa kubifatika cyane bigamije gukemura ikibazo, ariko hagomba kubaho ubushake bwa politike by'umwihariko kuri buri ruhande ruri muri iyi ntambara, ahubwo hatagiyeho ibijyanye no kujya kurwana intambara uko byagiye binagaragara ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itabishoboye. Nshuti bakunzi bacu, ni munyemere dusoheze kuri inkuru ivuga yuko by'umwihariko ucuruza ibisasu agacuruza n'ibigage by'umwihariko n'ibigori muri Amerika, by'umwihariko inkuru yiwe yatunguye abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Benshi mbere yo gufata icyemezo cyo kwimukira by'umwihariko cyo kwimukira mu mahanga, kimwe mu byo babanza gutekereza ni uko bazongera kubona bimwe mu bintu bakunze, by'umwihariko bakuze bakunda, by'umwihariko iby'iwabo, byaba ari ibiribwa, amavuta no kwisiga ndetse n'ibyambaro ndetse n'ibindi. Iyo uganiriye n'abanyarwanda baba mu mahanga hari byinshi bahuriyeho. Benshi bazakubwira ko by'umwihariko bakumbuye isombe, ubugari, imyumbati, fanta ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye harimo na siro. By'umwihariko Nyambaro Liliane ni umwe mu bateye imboni iki kibazo, yiyemeza kubyaza amahirwe y'ubucuruzi. Uyu mugore ukomoka mu Rwanda ariko kuri ubu ngubu akaba atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yashinze iguriro yise Inyambo New African Market, ribamo ibicuruzwa hafi ya byose bikaba ari byo mu Rwanda, cyane ibyo kurya. Mu byo gucuruza harimo ifu y'ubugari zitandukanye, imyumbati, amateke, inyama zo mu Rwanda, isombe, isambaza ndetse n'agashya, amata, ikawa, icyayi ndetse n'ubushera, by'umwihariko ibisusa, ibigori ndetse n'ibindi. Mu kiganiro ajyanye n'ikinyamakuru Igihe, Nyambo yagarutse kuri ubucuruzi bwiwe, avuga yuko yageze muri Amerika by'umwihariko afite icyerekezo yifuza kuba yageraho. Hirya no hino mu Rwanda by'umwihariko usanga abaturarwanda bavuye mu Rwanda bakerekeza mu mahanga ari abantu baba bazi kwirwanaho ndetse bashaka gukora bafite akazi, ndetse iyo bamaze kubona amafaranga bazaga bagashinga business mu Rwanda bagaha akazi abanyarwanda bari mu Rwanda, ubushomeri bukagabanuka. Bararikira gukurikira amakuru ya mukanya. General Fabrice Murana nayo ndabashimiye.